atandithia alama tena mianya ya utandithia itina wa mianya ila manatumia kuoswa kondu wa kwa mulati mwa soko sokoni wa kivani kuweka ngundo imeendelea kwithwa na umisi vindani serikali ya kati yende ukwatene na ya kaunti ya Masaku kwa ile utandithia kisioniki ni wita na kuma kwe muungami wa wadi inya sia kangundo Moses Meta olaibikite sokoni ukusongia kio cha atandithia alama ina makulio yulua kubitangwa kwa matia lioma soko watene mali alama ya kwenda kunewa masewobie mianya ya kumakwate vindani ya Mbua Boniface na enenthia yava mwana atandithia nikana siuma vwana mavatele manombu wendhino soko lona nangiwe nikana wake wa soko mweo usiele utumika kumakia ivanda ingi kwetho ingi matandithia maendena uvinyika kuvyanisua na matonye wewa ni Mbuela yukite na tihi atabie tikatagwe thieto waba na inako manala kioko hiyo na mukulia nikimuti mwenda ukuwa siuma bandu baki anuma moda shell na anduma utamboka shambe kuwaki teweteu mabati ana sio maithi nisiele kuthuko mawene ndi wa kivani yale thu bandu bangi timana siendo yiga se uwe ingi ndaviki uwe ingi sio kososo ibanda sito kana siethie mo ikatethia beka thukumeba tenda kumana o nundu enende me lameka nundu wake na maiko na siku wo baba na ithie ta enende twina thina ni kwithwa mali ngabana no atunengie na ndaile kwikata ikakuwe katungwa ingi ni kwithwa enende makivani mena thina wa shedi bala mebithe binda thito ya Mbua ibetisia mboko nasyo sina thina. Moses Meta vikite kisioni kino takana metalata ya onthe ila yevo yungamete maundu mamwako nunginya yatiwe ateono ningane mwanya kwa ya matumuta makwate mawati maumasovisa kundu matonye vitha Mbua kanasua na nibe kwa soko poa na kati wa mitalatala ya uthukumi wa wia ni kwetha kwiona kutoelewana pana ba na nitwabika ground ninakomana na komiti ya soko na ene ndiamwe nitwabikia kwitikilana kana pe mabati meutiwa ila mwao ni waitie kana kwina disposal act na sindu ila sia serikali simu bandu nesia ilite kuoswa mitalatala ya sio na tui kwa ngwatanio nibabikia tutie mabati miongo eli katika sindu ila tegwa na sindu sionthe siakua lakini ni nasia mabati miongo eli matiwe nundu sindu ila ingi sionthe siakua pai pandu weke ndu kingi na mundu ila njina nina mukulia toto ya mabati na siuma ambe nayo kwa unde tuonia pasieta bila kwetekela sindu hivi kukua lakini na ku madam governor tukonzinde sia mina kukua tatu mabani nyangwele utumande ongalama ya kusobwa shed itho ibetika na boda boda sibithala okati wa Mbua nienda unena yolua governor witu wa vinya ulani wote ikwetie nienda omitukile onekana itwithiteka pai betizina bandu siekala Moses Meta nungala kanata nithia malombo wivanda sio makethe wa laini ni wambe kunewa mianya mio ya utandithia itina soko yuma ukuthala enewuo soko shedzila siebo ni naombo iwe nikenda ile kwa ni serikali nene ikabikie kwithiwa na kati wa uthukumi usu kwi alama affect iwe alama ukuna biashara alama uthukumi yabo na nengi we kwatyo witu nikana ebinda ikube contractor no kwa oversight nikenda alame manathamwa makabikie kusioka na nginengane ukusikana priority kana itambia yambe soko wathela alame unewa na alame uthukumi yabo twatania na nzama ya soko nitukuka tumane atandithia alame soko ni wa kivani na tuimanenga priority masiokethie makabikie kuthukumia bandu bena mawithululuko make sasa utawe makule kwithwa na umisio alama tena kunduka utandithia na vena wikote munene wa utandithia kwa ila itina walungula inenganitwe kwa kamulati uyo kuthala soko nukuka na mauseo nukuka na ona mafridge soko ni wangoloba ni soko munene soko wina ndoboi na maundu maingi kwa uthukumi wa atandithia alame soko ni wa kivani withiuka bikie kwithwa museo ngulia twiyumeanisie ila kwende na useo lazima siendu ingi discomfort ikethiwa na siethiwa yumanisha nikau kila kibo nitwithe na mwikio kana ebinda yebagu mituki soko no bikia kwithwa wibo wa kisasa wa kivani kaundi na Masaku kuma kangudo nyene toboni mutesia